MDC berim kamalki lajam krak constituency ba Fanton Joseph Lagadong haka khatnyau terik leber hajar pusan ula pli pat ba yaki kamra kelas bat yaka kamra shong jongkinong hikai school ka Don Bosco Secondary School mau kasyang haka ba Fanton Lagadong ula penyo naka scheme Chief Minister Special Development Fund hajar pusau ka bakot khatsau lak khat prahajar tengka Hakani kasingi la yo ban kurku yakini ki kamera kelas de assistant parish priest padar John Paul Lingdo haka jinga don rengkat lang ke head teacher jongkani ke school kong Eleonora Warba u president ke SMC ba John Jason Warba urang ba shnong ke mau kasyang ba Tishal Kharkongor kinong hikai school ki khana school ba kikmi ki pa jong ki khana school lapun phu pen phieng shu yakani kasingi de ki jing shat ba ki jing rwai na ki khana school Kesuba ai ke cing thapti jam Tengidon ru gawe ke momentu kibal ai na kalian ke school kong token of love and gratitude present to Ba Fantin Joseph Lagadong MDC Malki Lain Kra constituency in deep appreciation for your generous contribution and unwavering support in granting the scheme for the extension of Don Bosco Secondary School Mau Kasiang. Your dedication to education and the future of our students is truly commendable. May your kindness and vision continue to inspire many. With heartfelt gratitude, Don Bosco Secondary School Mau Kasiang. Tegak ke cik thapti betam. Boleh kesini ke Parlimen, kesini ke bangin sak jikan mau. Boleh pun jadi head teacher Ms. Warba. Iba na itu lalu senam araja katra. Abang apa kre election MDC ngawan yu pejat kali ke school. Pagi saya kita ke jinguna ke school. Ms. Wat super ngam susi shu wala ngam poi sika thong ru dai ngalong bri bakmen padu bala pengkre ngam sa nut shu nama ha kitem ki bang ngalong MDC nglayo pande sibun bang layo senyang sibun ngam don shu ta ka jing sa nut ta ka daw ngalong bri bakmen menta wala ngam don shu ka shuki hai bor bakla long MDC ngalayo pande sibun nama ta ki school kini akaleng kini kitan ki jompi abang ai lek banjuk jat bagi kin judunduna barbor ngalale ban watlat ban senyang hai nui bentang ngapan pau ke sungu yo chief minister jami Shri Pandrat K Sangma uba man bangalek ban ut na beta jong kijung kam jong konferensi jonga nunjukan taj namar milik pan na beta ka baha kamiat jong ka imlang ka salang yai padar ibala kerku yang kini ke sekolah ke internet babu katekis sister lai di jung duai bagi Jason diwi nak kirang pa payah jung ke sekolah cuba letak lapat presiden untuk kali ke sekolah jung day jumi ngai tu nak bercuba walang imlong MDC shu sini katan dari nga yale hi kepala kala telenti ban sinyang biang yang ditani ke sekolah ada kapali kala boleh sibun Pak Jason bah jika dia jumpa lok tumpi berjonga kalau nang ijan kalau nang tei nam ta kan school I lang ba snong ibang ila itu jikran jumpi ke balang bos tanat mentan wan lang indon ke jingan start rei ke jing buram mit pa kalau Ahmad kani ke jing pintu jonga ikina school bah kamen toy nang ke jing start kamen toy ke tak spa ka paulada iki kimi pa tim sunyo tim ko tim buram lagi pat kajing long brio jong piru kanum long ka pura lada tim la ban pendat kita ba Basil ba Samuel ibang la itu lagi pos sisa ngakan mau alja khatra ngawan kani ke school kalong dakungbai minta arajar pusan ngawan bandade ba syuya denti la kembakala trai la kembong kamdei trai ke school kaji tenat benta kala idon buram sisa ta school kemau bawan yang disi pi ong ka toilet kambiang benta ngai klai biang don ini kita ngai klai pu sisa kajing tengkio hak infrastructure kadai gawe ke ba IMC mi kena ban puli wadi jinoi kai ru bagi kai kisu tenat kisu serong hembai bagi kai ya yeng trap kai ya school building bapaka ka don ni kajing repair
Tapang ai sisa ka jing kublai kempang kinoi kai kiba len nya ladi kiba len sisa ladi kiba IT lut namata ban kentiu iki kena school ki jungi namar ka education mentang idon kam wanlang i ong bang i puli banyo kam sarkar i puli bangin long officer em kalong ka babakla bangin puli tang balong kinang tre sarkar dan i puli bangin yo ta ka jabing ka basyampang bangin yang halaki kijat la jong bangin tre ki company ki baphe bangin seng kam seng jam la jong kata ka dei ka pikadon kam ya ki puli amde ngang la yo lat min shwa ban thap kam yang ka sarkar min shwa ka ji garap bahye ndai kham tre ma kwa ban le la ilut ban le haka jing pinyat kejong-jong ke kelam tre ndai benta sisa ngam ong banga mlong MDC shu ngam dan kam dan jam shu ndai kadi jing nang start ke jong ka pangala jadi ban pinyat chahmat watla ngam long MDC shu ngan tre de kwi kam namal pangala don ke jing nang start kemungkinan kibaki bakimnan ke jing nang start ndai ada ki tre shi tempat ublai la le di tewajah du jingkan kali ke sekolah kai ba kalanang kiu ngai ba house nem banganwan ngang kiu susu bat pinang iyo kita pilenti na ka sarkaru na kinong mikmat ki jong pi na ki MLA ki MDC ladang ni senyang lang sang dia ro ka no kalai paho ndai ka dei barbor ka jinga trailang kadi jinga trailang bat ka jing pendem la di hau play nong bo nong thau dengan kitbok kat yang yang dalam sekolah secondary school maka nang kiu ka jing tei sitom adu i miss bapa ka di head teacher iba lakit sisa i sisa ka jing tei sitom ka jong pi ka pi sisa ki di kena sekolah pi teknik sekolah kani ka asset kani ka di ka building ka bagi ai ka di ka asset kam dei ki jonga kam dei ki jong pa snong kam dei ki pa sin ka di jong pi ka jing ketu ki jonga ka long pin sumar ya ka pin le khoi pin pelong yang kani kum ka kata ka yeng ka jong pi kata ka temple kata ka education ka jong pi ka yeng ka bagat khu ka bakentang te burom ya ka bat ngai bapin long kita ki klon thana jong school pin wanda burom ya kani ka school pin kentiu ya kani ka school lingba ki results ki jong pi te tang ini kentin nga ki pok ka yang biasa sisi ni ki noi kai baro ki mi ki pa khamtam ki pa don ke jing shania ka di school ki don kata ke jing shania kata pi pha na di school ngai bakani ke school ka bapa don kam shu punya pha asasor ni pha puli nama don ka di ke snong ke jong pi kat ke ni ke school ka bala bit apian te don ke jing shania haki nong penya jo ka di ke school te ku play sya jangu ku play ke ku do pi baro kita akan new dari kemajuan apa pesan yang ini dan sakhi dan benar kayak kali extension dari school building dan masuk secondary school mau kasih nanti nampak. Sebab itu tak dilakukan. Tujuan untuk power manusia power problem bodoh tahu kolej bodoh kerja kerjanya kantor mengenai bahasa kemana kerja play kerja sekolah kantor kerja ram kerja kantin kolej bodoh kerja kerjanya kantor logi kantor mekanik baru kunjung kerja sekolah iban kerja guru kerjanya soal dan pendidikan mekanik ikan pan kerjanya kerjanya tentang ini kamera bekas berku kerjanya kerjanya berku yang baru dan kerja kerjanya kerana baru kita berkata kerjanya nama kerja staff karena kerja tentang keawal kebunuh bahkan bagi baru kerja kelas kemana kerjanya kerja kerjanya berku yang baru kita ingkai dipilih baru kita pas kami akan ke sekolah kemar kerjaan pekerjaan kerjaan ipan ni lama office ultra jogi amen teman-teman hidup baru bersama baru